Kardom piniada ba birta long penili samira ni timungpi nanar joikha birtang tonpen Ningkan suri hinira inkoraisia Farman Posan Abhiyan pen Rasia Posan ma puaja meki dobo ma porahut State Government pen Posan on will puaja mek deng ponsi pini chiti nipa inkora hiniarni Karbiang long dipualong tala swabas nang lesi impu pontang long District Project Management Unit Posan Abhijan Karbiang long atumpen District Coordinator Posan Abhijan Robinson Kropen kachipatri pipon amayalong Alhi Sarpiaman pen KACEM Kachirong PP nominated MSc Sima Ronghang P KCS Ame Puchandra Singh Kro KAC Secretary in Charge Richard Rongpi District Social Welfare Officer Helen Terang Pia Tomchitong Dunsi State Government pen kapatik pon Posan Onwil Ajay Mekding Dunsi kapachithang Japan Bas Ingpu Pontang Lo Posan ma Ajay Mekding Ponalong kithe kepang kek au samaratuma phan koson pensi kapathe ke pading nanjima kopi piason kapacho pensi pathe nanjima lehayalam kapachithang jia phansi Assam angkang alu a district alongta khumri bawang bom pen lada Karbiang long alu alongta nanglesi kapachithang jia phan la sabas ingpu pon lopusi District Social Welfare Officer Helen Terang Pipen pachini dun ini government na direction teng ola sampen tinta bas pom di khai no la sipini bangke lagat anang lelo pasi naso ha alang tum non aku kata pen pon lo pasi non a project tin lo alang tum da pon po je non ba kawan bat sami langsung hai project long da pen dan tam ko penap buka jam hilip tapi aku romong di tapo hati cetang Ocean on wheel ini abang gini tu mahin pen nili tu malong anang kile Ocean on wheel so program abang ke Rastriya Posan ma September चे तो किचेंग बस पंचेंग लो है September किचेंग पेन September की जुट आन वो माना बांग के Posan ma अपन सी पिंचोंग लो so Posan ma लो इसी program Posan on wheel state government नहीं पेन किरें को मने non la नीली तुम लोग ना कितो या बासा सन थक से अलग तुम 33 districts के cover जी अपन इलो सन थक से Penang anadim arking penon la bangso ba sa bangke pu NC Hill West Karbiang Long Pujai district la arking etal si pinya bangke la Karbiang Long ando pinya Karbiang Long ni tum dak pen flag off polisi ke toy tulon ni tum dak project mane ICDS project 11 projects ke cover je pan la bangso bas bangke na toy la sinon la so 11 projects ke cover je panon West Karbiang Long ana project ni dak bangke central ni tum program flag of Koripon si non abang kia bukajan dan kini romong be lalu ikan si kohati cidam tu im abang kia lahilo Ocean awareness jitu ilitung usumar atum kithe thek vitamin punoi minerals punoi lakui kabe kidure pen kithe dun thek kithe pangke usi singe tu lo lalu au usumar jate itu mahomasong kapawe dia dip kapawe pin dia phan kasi usumar latung phan kopi ki pa chu pensi kopi vitamin bate koson pensi la bangso au sumar tu phan ki kom hek budget pen la bangso problem sa bang ki pa veji ili tu mahuma salong api apo tu phan ta la bangso mi se sa bang ki pale au sumar phan kachilanat ji ki la ki the ki dure ki pancake la ki pa vedet ji apor pen ki the dun thek ji apor pen la tu ki chu ki ju Hamren Harlong Jui Rongpia Rong Asarte Sar Chandra Singh Rongpi Mate Hamren B.Ed College ki Kemjia Phan Long le ki pibe ka bang phupen chiti ni pha inkora hiniarni pherangke tumang no aninga klong alam te ka jethan pona berta pherangki hundor kropen berta na pale Hamren Rong Supia lo B.Ed College nang bi popura iemate
MLA Rup Singh Tiron penajok Sar Chandra Singh Rong Pi Havara Long Si ki Kim Kiranji Aphan Long Li Hangdam Lo. Laso Teng si Chingki Chingwai Pate Pa Me Pen Rong Asarta si Dong Dong Si Long Li Pidun Lo. Bonta alang ni ki piwe kalong li along Biet College ki Kim Kireta Jok aning ki do kalong pi Cipak Lang Po. Kopia poche ki Kim Kireta Pothak Lam Thi Sibak Angki Nang Than Pekla Nang Jia Potlo Puta Rong Pi Sang Ho Pen Ning Je. Me MLA ka hai ini ali phana ji ki angtung ge li tumani si li hong nang li toman si bang lo apen son lo ga bang pu ni li tum cha li lo ma la bang sa long li ram nang li thang apota li da ke li tum Kolas binang po, biet kolas, mo sebartum ta je kepo, apo dak bi kokro po te, rong rup tak sa ipo, pemasin ili bangge, la puro plon te sebartum ta, lusa mana mo ketega tumbi, apo ta so kolas tanda, nana kian long pon popon, kimoy. Pusi li nang li pandang pulo la pen akoi so na kom dolan kim ji pusi ta ni li pange hem so ji so bak li kim pi nei la pen rong siu so mar panta ni rong me so mar panta klemun che kamang ke sakuri nirbani panta pi ponvek nei pusi li tumo chingwai ange non mange Kolesa biat kolesa along prek ponelo puta ni liar jirong le la pelang lita ndake bi belo hata si pondelo puta lang pachini ne amani le bange non punan benta biat koles kimbom ne param lok si matha si nirindinga luge du tingmom lo la si la bangsa long li ni li ka long tengte long plek tere ka lo pu si ka long la bangsa long li long plek yong si tere ka lo sa di pu lo tengte la bangsa long li ke ni li long li pena pi lo kong hoi po salam si ni nang xiao di chek la si jara ram ta ni li padang pachini dak sonte ni samoyi Nan malam stopper aphan bir tamu hinton iksna. It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Now, it's not a thing to be worried about. Alon Medical Store, the first ever medical store opened by Amang the Karbi. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment. So visit Alon Medical Store opposite Difu Medical College. To know more, contact 93650376118. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Di namo pit puthat birotalo wangthulo. Karbi Farmers Association atumpen kapater piponalo gop PCC kam PBF dongka mukam atumpen serap dunsi West Karbi Anglong Kopili constituency kaparlo Ampathar LP School lapen Amreng constituency kaparlo Dikheng ME School along Chiti Niphai Inkora Hiniarni distribution of hand ho kam farmers awareness program kabirapon. Lasoja Megalong Karbi Farmers Association atumpen sai kekle mapan kulapen veterinary sai kam atumpen longhong kapangrenga hincherok toka seke kipipon. Swine fever pen koson silong honga pan kapajok dunang jima lehaya puthak chirok toka seke kipi padupon.
Laso aja mek along veterinary asai campaign manager gov PCC kam PBC dong kamu campaign Dr. Harsing Terang, KFA President Ting Kuing Ti, General Secretary Soron Singh Rongpi, Finance Secretary Rongki Tiso, Assistant Finance Secretary Robinson Rongpar, Publicity Secretary Harsing Rongpi, West Karbi Anglong KFA Regional Committee President Preston Ingti, Secretary Mongor Ingleng, Ampathar Arong Asarthe, Raju Ing Hilapen Penang Ansai Katiki Aradatum Cetongdun. Sita menang kita mulit bang, kami akan tu bang, ingki bang ini kubang kali, ingki bang ini pilih tu, aku pengusaha pusat ini bang, Sita menang tu, ingki bang expert, kita pilih yang spesial, kita tu dia mah, so aku tak, nanti tu aku akan pada lagi tu mana angkat lah, ini tu mana isi message tu tak, nanti ni jumio alam itu nanti, alam itu bang traditionally, mata ini tu kenang sok, coba pano, lah pasti itu cepat rencot, macam no mane si mane kipang rengko cikwi singkia suang ko an pani ko Pinya dawa biota bangela pansi kangton iklo dometami kurang tu.